Gospodin Mamiću, dobroveče, dobrodošli na Radio Televiziju Srbije. Pa dobroveče, iako moram odmah na početku, ako ćete mi dozvoliti reći u ovoj najavi, ja jesam proveo noć u zatvoru, ali ja nikad nisam vređao ove Srbe. To su mi stavljali na teret. Ne, moram to odmah na početku reći. Vi meni postavite pitanje koje god hoćete, ja ću se vama otvoreno izjasniti, ali moram radi ljudi u Srbiji, radi Srba u cijelom svijetu. Ja imam bezbroj prijatelja, ja sam prijatelj, ja poštujem Srbe, ja volim Srbe. Prema tome, to što se desilo, to se desilo isključivo u mom odnosu sa jednim čovjekom. Pa ako ćemo to htjeti razjasniti, evo, ja vas molim, ali odmah da raščistimo. Nikad u životu ni jednim postupkom nisam povrijedio ni jednog srpskog čovjeka, niti to želim, niti ću to napraviti u budućnosti. Kasnije ćemo i da to razjasnimo malo detaljnije. Na početku da vas pitam, vi Hrvati nekad ste imali košarkaškog Mozarta. Danas, rekao bih, imate fudbalskog Mozarta, to je Luka Modrić. Mi Srbi imamo možda i najbolje odbrambene fudbalere na svetu, Vidića, Ivanovića, Nastasića. A najmedijski, najpopularnija ili onako eksponiranija fudbalska ličnost je Zdravko Mamić. To dosta govori o vama, ali ponešto je o stanju fudbala. Pa dobro, hvala vam na komplimentima. Pa dobro, možda sam ja po mnogo čemu, ne znam, poseban, to tako vi kažete, novinari, iako to sigurno nije dobro. Bolje bi bilo da su zvijezdi fudbaleri i da su oni ti koji puno više govore, jer oni mladi, naša djeca trebaju, naši naraštaji mladi trebaju idole i najbolje bi bilo da im igrači budu idoli. Zašto je to tako da sam ja stalno u žiži zbivanja? Vjerujte mi, nije mi to više lako i drago. Ja iz pristojnosti dođem, evo, kao i u vašu emisiju, ali meni je to sve više opterećenje i vrlo često posle gostovanja u nekim emisijama imam samo dodatne probleme, kao i to kad sam završio u pritvoru. Ali eto, to je valjda moja karma, moja sudbina. Povod za vaš dolazak u Beograda, samim tim i u RTS, je utakmica Srbija-Hrvatska sutra. Puno važnija utakmica za Hrvatsku nego za Srbiju? Pa dobro ste rekli, da. Iako ona ima svoj veliki naboj, za nas je ona više sa sportskog aspekta, jer sa osvojenim bodom, a kamoli ako osvojimo 3 boda, mi bi vjerojatno zacementirali drugu poziciju i vrlo često smo sa druge pozicije odlazili u dodatne kvalifikacije, odnosno na evropska i svjetska prvenstva. Pokazali smo da smo majstori za dodatno doigravanje, a za Srbiju, vi to znate bolje od mene, ja mogu samo pretpostaviti da bi pobjeda protiv Hrvata i osveta za poraz u Zagrebu. To je jedno veliko sportsko rivalstvo, najveće sportsko rivalstvo i u tome treba sutra uživati na stadionu, pa nek bude što mora biti. Prema tome, prijatelji prije utakmice, prijatelji posle utakmice, a na terenu nek frca sve u 16. Kad smo kod prijatelja, vi večeras odmah posle emisije odlazite na jednu večeru na koju ste pozvali sve svoje srpske sportske prijatelje. S kim se to družite od Srba, od Beograđana? Pa, znate, moje veze su duge sa sportašima Srbije, prvenstveno nogometnim djelatnicima, i one su neprekinute. Ja sam želio okupiti prije svega Džajića, Cvetkovića, Bjekovića, Zečevića i naravno prema niže, ja bih rekao, ali to su za mene bardovi topova. Od nekih sam bio navijač, od nekih sam učio i kako su oni prepoznali u meni svog nekakvog nasljednika na ovom prostoru, meni to konvenira i ostale su te, mi se međusobno uvažavamo i ja sam poželio ovom prilikom da ih vidim, da vidim kako su, šta se dešava i da se družimo, da pjevamo. Evo. Nema ništa od onoga. Džajić je za Jutarnji list rekao da bih volio da vas dovede u Zvezdu. Pa da su normalne okolnosti, naravno, kao što je on zvezdaš, tako sam ja dinamovac u krvi i naravno kad bi gledali sa profesionalnog stanovišta, onda bi stalno svakom čovjeku na svijetu, ne samo iz Srbije, bila privilegija raditi u Zvezdi, jer Zvezda je bila prvak svijeta, bila je prvak Evrope, Zvezda ima svoju brojnu armiju navijača prema tome, ali ja sam siguran da Zvezda ima, njemu hvala na komplimentu, ali Zvezda ima prvenstveno u Džajiću, a sigurno i u drugim ljudima dovoljno kapaciteta da ponovo se vrati na staze slave, a što ja od srca želim i nestrpljivo iščekujem. Ono što se meni čini, što je moj utisak, je da ste vi nekako popularniji ili da vas negdje više cene u Beogradu nego u Zagrebu. Kažu da iz beogradske perspektive, vi ste čovek koji svake godine uvede svoj klub ili u Ligu šampiona ili u Ligu Evrope, što našim klubovima baš ne uspe svake godine, čak
samo 2 puta je Partizan igrao Ligu šampiona, a kažu da se i u transferima koje vi ostvarujete naši fudbalski voždovi, da ih tako nazovem, ne mogu da se nose sa vama. Pa imao sam dobre učitelje, ako baš hoćete. Ja se sjećam da je Zvezda u vreme i to tamo još u vreme Jugoslavije, ili kad se Jugoslavija raspala, da je radila spektakularne transfere. Prema tome, malo je majstora kao što su bili Džajić, Cvetković i Zečević i Bijeković u Partizanu. Pa i sada vidim da se rade dobri transferi. Evo zadnji transferi Mitrovića i Lazara Markovića. To su veliki transferi. Znate, prema tome, možda... Ajde da vas prekinem. Recimo, kapitan Partizana doskorašnji Nenad Đorđević kaže da je gospodin Mamić pregovarao oko Lazara Markovića i Aleksandra Mitrovića. On ne bi seo za pregovarački sto bez 20 miliona evra. Je li to istina? Pa to je moguće, ali velim nisam ja čarobnjak, ali to je moguće s obzirom na njihovu kvalitetu. Ja mislim da u ovom trenutku je Dinamo po imidžu otišao tamo gdje je nekad bila Zvijezda. Tamo gdje je bila Crvena Zvezda, sada je tamo Dinamo i onda ja sam takav čovjek, s obzirom da ja jesam došao iz biznisa, ja mislim da je tajna u tome da dovoljno puta možete reći ne. Ako onaj partner s druge strane zna da ćete vi na prvu, drugu, treću ponudu pristati jer ste gladni i bojim se da ovi kupci strani znaju da je možda sada Zvezda prvenstveno malo u problemima i onda misle da tu mogu jeftino kupiti. Onog trenutka kad Zvezda bude ekonomski neovisna, barem za jednu sezonu, da ne bude dužna pa da ima za jednu sezonu sredstva unaprijed, a kamoli za 2 sezone, ja vas uvjeravam da s obzirom na kvalitetu srpskih igrača da će Zvezda bez problema moći prodavati isto ili za veće cijene nego što radim ja. Znači, ajmo o konkretnim ciframa. Vi ste letos dečka Halilovića, koji čini mi se da nije spojio par utakmica u Dinamovom dresu, prodali za 15 miliona evra, tako su mediji izvali. Mateo Kovačić 15 miliona evra. Za mene najveći šok, Domagoj Vida, to je igrač koji, ja mislim da takvih ima u srpskom fudbalu mnogo. Vi za njega uzimate 6 miliona evra. A na drugoj strani mi tog Mitrovića, o kome je cijela Evropa priča kao super talentu, uzimamo ili 5 miliona po jednoj verziji u najboljem slučaju ili 3 miliona, odnosno 3,7. Vama hvala na svim komplimentima. Ne, ako vas pitam samo kako vi uspevate to? Pa rekao sam vam vrlo jednostavno, Dinamo je postavljen ozbiljno, znači 8 godina za redom igramo evropska natjecanja po skupinama. To dozvolit ćete da je to jedan kontinuitet za respekt. Znači to je jedna stvar. Drugo, ja njegujem relacije kao što večeras sa mojim prijateljima u Srbiji slavim naše druženje, naše poznanstvo. To se može nazvati lobiranje, relacije i tako dalje. Tako i u svijetu. Ja, moj brat, moj sin, mi svi putujemo, komuniciramo sa ljudima, pratimo tijekove, njegujemo relacije. Ima vam kombinacija imidža i gospodarske spretnosti. Pa malo PR-a i tako dalje. Reprezentacija, to je vrlo važno. Hrvatska reprezentacija ima neuporedivo bolji imidž. Uvjeravam vas da je tajna u rezultatima između ostalog hrvatske reprezentacije. Sigurno su naše reprezentacije vrlo važne za afirmaciju igrača. Hrvatska je u dosadašnjim evropskim i svjetskim prvenstvima neuporedivo više sudjelovala od Srba. I tu je ta razlika cijena. Da napravimo digresiju, šta mislite zbog čega je to tako? Hrvati nemaju puno bolje igrače nego Srbi. Vrlo jednostavno. Ja mislim da Srbi nemaju ništa lošije igrače. Nažalost, mislim da imate bolje igrače. Ali ono što, mislim nažalost po nas Hrvate, ali ono što Srbiji fali, ona nikad nije izgradila kult nogometne reprezentacije. Tu nema nikakove dvojbe. Vi samo registrirajte koliko puta je netko otkazao dolazak u reprezentaciju. Bilo kratkoročno, bilo pa evo sada smo jedva se Matić vraća u reprezentaciju, Ljajić uopće nije u reprezentaciji, prerano je Stanković završio, Nemanja Vidić, to su nogometni giganti. Sad zamislite da su oni svi bili cijelo vrijeme kontinuirano u reprezentaciji, pa da ih je neko kontinuirano vodio, da je nastala sinergija između publike i igrača, da je to bila pitanje patriotizma, ponosa za Srbiju, onda vas uvjeravam da bi Srbija imala spektakularnu reprezentaciju. Iz vaše perspektive, ko je to kriv? Da li je kriv savez? Da li je kriv selektor? Mi krivimo jedne i druge. Pa svega pomalo. Činjenica je, to garantiram,
životom svojim da je u pitanju da niste napravili kult reprezentacije. Sada ja nisam kompetentan i nisam pozvan da mogu sa strane, ali u ovo sam siguran što govorim jer toliko dobro poznam nogomet, poznam odnose, poznam puno srpskih igrača, pa to je institucija do institucije. Znači nisu tim. Oni su institucije pojedinačno u svojim velikim klubovima u kojima igraju, a to su najveći klubovi svijeta. Znači nije im reprezentacija do sada bila. Pa zašto sam ja hvalio Mihajlovića, recimo primjer, ljudi su ga ovdje neki ismijavali. Pa ja sam između ostalog kod mene dobio simpatiju jer je zahtijevao da igrači Srbije pjevaju srpsku himnu. Pa meni je to potpuno normalno jer sam shvatio što on želi postići. Može to nekome biti primitivno, može to nekome, ljudi su različiti, demokracija je širok pojam, ali on je htio kroz taj simboličan čin, pa pjevajte za Srbiju, pjevajte himnu srpsku da pokažete koliko vam je stalo do Srbije, odnosno sinergije sa navijačima. Prema tome... To u Zagrebu pretpostavljam da ne može da se desi, da neki fudbaler recimo ne želi da peva himnu. Ali niko ih nije terao, mi smo to spontano u početku napravili i potpuno mi imamo danas recimo ismijavanje političkih elita u Hrvatskoj zato jer igrači hrvatskih reprezentacija drže ruku na srcu. Recimo i ja je držim ruku na srcu, pa meni je to potpuno normalno za moju domovinu. Zašto je normalno da Amerikanac drži ruku na srcu ili neka druga nacija, a da smo mi zato seljaci, zato što držimo ruku ili pjevamo jer smo zagrljeni. Prema tome, ja mislim da upravo je poanta da igrači znaju svoju himnu, da znaju zašto su tu igraju, da im je to matica domovina, da se zagrle, da budu kompaktni, da razvesele svoje građane. To je taj smisao. Samo da sad vratim na ovu priču o transferima, jesu Lazar Marković i Aleksandar Mitrović, koji ste vi pomenuli kao jedan od najtalentovanijih fudbalera u Evropi, previše jeftino prodati? Nećete me navući ne. Ja jako uvažavam Partizan i ljude u Partizanu i Zvezdi. Kažem vam... Možda, izvinjam se, stvar u tajmingu možda? Jesu možda trebali da sačeka još koja godina? Ne poznam toliko dobru situaciju, znate, ne poznam i ima više elemenata. Kažem vam, ja mislim da, ajde, bit ću konkretan. Koji je recept? Recept je da klubovi mogu u datom trenutku kad dođe ponuda da mogu reći ne. To je vrlo važno. Što više puta kažete ne, kao u odnosu muškarca i žene, toliko je muškarac ili žena cjenjenija. To je stara filozofija. Prema tome, znači, ti klubovi Partizan i Zvezda moraju biti ekonomski neovisni i tako vođeni da u datom trenutku kad dođe ta ponuda da prvi put, drugi put, treći put moraju reći ne i onda će cijena rasti. Druga stvar, igrači, imidž Partizana i Zvezde treba biti što bolji, znači, a on se postiže što boljim i što dužim boravkom u igranju u evropskim kupovima. I treća stvar, da igrači iz Partizana i Zvezde kroz reprezentaciju prije nego što odu u inozemstvo da nastupe određeni broj utakmica za reprezentaciju, a koja bi trebala biti reprezentacija koja bi imala iste uspjehe kao Hrvatska ili još bolje, onda su to cijene idu na entu. I mi imamo još puno prostora da napredujemo. Naravno, ja se jako... Imate li vi uopšte neki sad... Posljednjih 5 godina jeste premašili 100 miliona evra koje su recimo... Pa negdje u zadnjih 7 godina oko 150 miliona evra. Samo od prodaje igrača. To je iz beogradske perspektive fascinantno. Mislim da mi nismo ni jednog fudbalera prodali za više od 10 miliona evra. A čak je Dan Tana, Dobrivoje Tanasijević, predsjednik Zvezde, u jednom momentu izjavio da je najveći novac koji je ikada ušao u Crvenu Zvezdu bilo 3 miliona evra od prodaje Milijaša. Pa dobro, znate što ću vam ja reći jednu stvar? Ne znam, nemam dovoljno stvari. Ja sam ponosan na jednu stvar da rijetko koji klub koji je izvozio je novac stvarno unosio u Hrvatsku i u klub. Znači on je dolazio u 100% obimu. Ne mogu govoriti o drugim politikama jer i u svijetu imate, znate, da se transferi dijele na igrače i na klub, da igrač sudjeluje u transferu, pa onda imate da možda menadžer zagrabi u dio transfera. Imate, recimo... Ima toga konkretno u Dinamu, u Dinamovim fudbalerima? Upravo vam to govorim. Dinamo je baš u moje vrijeme gotovo, neću reći 100%, ali 90% iščistio takve odnose. Ja sam prvi u Hrvatskoj koji je napravio da sve 100% ulazi u Dinamo. Naravno da i ja nekada, jer ne mogu dobiti drugačije igrača, pa recimo igrač dolazi kao slobodan igrač.
To ima težinu kad igrač koji je kvaliteta, a dolazi kao slobodan igrač, onda moraš dati nešto malo više novaca igraču ili posredniku koji ga dovodi, ali u principu sav novac koji Dinamo transferira mora ući u Dinamo i u Hrvatsku. Ovo što smo do sad pričali, to je iz naše perspektive kako mi gledamo na Mamića. Iz zagrebačke perspektive kažu da je sasvim drugačije. Kažu da klub koji za 7 godina prebaci 100 miliona evra ne može biti neprofitno udruženje građana. Pa gledajte, prvo dve stvari. Ja sam od svih normalnih ljudi obljubljen u Hrvatskoj. Od koga ja nisam obljubljen? Pa nisam obljubljen od dijela medija koji su vodili prljavu kampanju za određene interesne lobije, pa ja bih rekao čak i za huliganske skupine, jer su htjeli me maknuti iz Dinama i ja od njih nisam obljubljen. Od svakog čovjeka koji je vredan, koji je radan, koji je pristojan, koji je obrazovan, ja u meni prepoznajem čak i dole. Ja moram vam reći da ja se osjećam obožavano u Hrvatskoj, iako medijski dozvoljavam da je percepcija takva, ja imam vrlo tešku situaciju da me se jednostavno maltene želi ubiti, fizički likvidirati. Zbog čega je to tako? Pa zato što sam se suprotstavio i nisam htio kolaborirati niti ja, niti Dinamo sa kojekakvim huliganskim i kriminalnim skupinama gdje bi se oni ulazili u politiku kluba, gdje bi oni gospodarili s klubom, gdje bi oni reketarili klub, igrače, mene. To u Dinamu ne postoji. U Dinamu postoji samo... samo... Zamjeraju tamo da ne plaćate porez, da niste na tih 100 miliona platili porez adekvatno državi Hrvatskoj. To je jedna manipulacija, ne da smo platili, nego smo mi financiramo ozbiljno hrvatski proračun. Ja ću vam to reći odmah konkretno, to je negdje oko godišnje 25 miliona kuna ili 3,5 miliona eura. Dinamo zadnjih 10 godina svake godine uplati u gradski i državni proračun. To je jedna čista demagogija. Naravno da u transfer direktno kad prodamo igrača za 20 miliona eura, mi na to ne platimo niti lipu. Znači direktno na sam transfer, ali od toga živimo, pa onda plaćamo porez na plaće, doprinose na plaće, PDV, recimo konkretno da vam kažem to da bi gledatelji razumjeli. Znači Mandžukić, igrač naše reprezentacije, prije nego što otišao u inozemstvo imao je 1 milion eura plaća. Godišnjo. Mi smo platili na to 500.000 eura državi. 25% poreza na dobit njegovu i 25% na bruto iznos PDV-a. Znači 500.000 eura je dobila država samo na bazi jednog igrača. Znači mi to što transfer izvezemo, kao kad izvezete brod. Recimo Srbija izveze nešto, neko poduzeće u inozemstvo, ona isto ne plaća odmah porez direktno na taj prihod, nego sa tim prihodom financira sve ostalo, zaposlenike, struju, vodu, plin. Jasno je to, nego da li je normalno da znači, kompanija, firma, klub koji zaradi toliki novac bude udruženje građana? To nije samo slučaj u Hrvatskoj. Zvezda i Partizan su udruženje građana. Odlično vam je pitanje. Do sada je takav zakon. Inače, sad u Hrvatskoj je već nešto promijenjeno i sada je u pripremi zakon o udrugama, gdje se nešto mijenja, nemam pojma šta se mijenja, ali znam da je sada u raspravi i da će se mijenjati, ali mi smo već u Hrvatskoj primijenili, evo i Dinamo je prvi puta ove godine, kao udruga građana, platit će porez na dobit. Znači, Hrvatska je sad prvi put uvela plaćanje poreza na dobit i udrugama. Znam da i u kazalištima su to počeli uvoditi svugdje drugdje. Dobijate li vi pomoć od države, od grada Zagreba, finansijsku? Pomoć direktno za profesionalni sport ne postoji. To je isto jedna manipulacija. Ono što postoji još od kad je bilo Jugoslavije i sada, a to je da lokalna samouprava, gradovi brinu o objektima koji su u vlasništvu. Znači oni su zakonskom, svi objekti u Hrvatskoj su u vlasništvu države i upisani državu. Znači nitko nije, nijedan sportski klub nije vlasnik svog stadiona ili dvorana ili ne znam sve ne. I onda vam lokalne samouprave, to jest gradovi, financiraju održavanje svoje vlastite imovine. A onda vam oni koji vas žele rušiti i podmetnuti nešto, onda kažu, to se daje Mamiću. I novcem porezkih obveznika se financira Mamić, a Mamić stavlja u džep. Znači, to je čista manipulacija, čisti spin i čista laž. Ja sam vam upravo rekao, znači, oni brinu o svojoj imovini samo preko nas. Jer mi imamo bravare, stolare, šišače trave, vodoinstalatere i tako dalje, koji svakodnevno ne radi to gradonačelnik ili gradska uprava.
Iako mi neuporedivo više trošimo za održavanje naših... A te ljude koji šišaju travu i koji su domari plaća Dinamo ili grad? Sve mi plaćamo. Znači, recimo konkretno u Hrvatskoj Dinamo dobije 9 miliona kuna od grada Zagreba za održavanje stadiona. To je recimo 1.300.000 eura, cirka. Jel? Mi potrošimo 2 miliona eura. I mi u tih 2 miliona eura, znači, je sve ono što je za održavanje tog stadiona i mi to svake godine, svaka 3 mjeseca polažemo račune gradskoj vlasti i izvješće dajemo. Znači, ne možete vi to... Ono što vam još zameraju u Hrvatskoj, kažu da vi zarađujete od svojih fudbalera ne onog trenutka samo kad ih prodate, nego praktično kroz čitavu njihovu karijeru. Onda ja sam čitao jedan tekst, vi kažete da li istina ili nije, da recimo od transfera Luke Modrića u Real, iz Tottenhama u Real, ćete zaraditi recimo 5 miliona evra. Da vi imate pravo na petinu njegovih prihoda do kraja karijere. Ja to nikad nisam rekao, o tome se puno govorilo i piše to je istina. Da razdijelimo dvije stvari. Prije nego što sam ja došao u Dinamo, znači kad sam ja bio građanin kao i vi, onda sam ja formirao menadžersku agenciju, Mamić Sport agencija, koja je investirala u mlade nogometaše. Kao što to u tenisu ili boksu Dom King radi ili bolitjeri u tenisu. Ili svi drugi ljudi. I potpuno to je normalno, nemamo se tu šta opravdavati. To je potpuno normalna legalizirana djelatnost kao posredovanje u prodaji zemljišta, u prodaji stanova, iznajmljivanja. Jasno, vi ste menadžer, vaša agencija. To je znači bilo, naglašavam, prije perioda nego što sam ja još došao u Dinamo. Onog trenutka kad sam ja došao u Dinamo, ja sam to prenio na mog sina. Logično, imam zatečeno stanje, imam ugovor i tako dalje, gdje sam ja ulagao i gdje sam ja trebao imati kao osoba određeni postotak. Onog trenutka kad sam ja otišao u Dinamo, znači ja nikad nisam napravio niti jedan ugovor, a u međuvremenu je moj sin pod trabantima koji su bubnjali o sukobu interesa i tako dalje i zatvorio agenciju i on više nije menadžer. Prema tome, znači, nikakvog sukoba interesa... Hoćete da kažete da u budućnosti neće biti toga ili vaš sin i vi nemate novac ni od Modrića? Ne, apsolutno ne. Ne. I nikada, ali nikada nismo uzeli ni jednu kunu, niti je radio on i jedan posao sa Dinamom. Znači, nikad. Ja sam previše sposoban čovjek, ja sam previše pametan čovjek da bi i previše volim Dinamo da bi pao na takvom sitnom detalju. Ja nisam glup, ja sam sposoban, ja sam i napravio novce mimo nogometa i prije nego što sam sad se u Dinamo preuzeo ovo mjesto. Onda su neki fudbaleri govorili da nije bilo lako izaći iz tog odnosa s vama, konkretno Brazilac Eduardo, odnosno on je sad Hrvat, Dudu. To je odnos koji sam vam rekao, koji je krenuo prije nego što sam ja bio u Dinamu. I on je prekinut nakon što sam ja ušao u Dinamo, međutim nisu prekinute one stvari koje on ima obaveze. I što je tu bilo, tako je, što je bilo tu logičnije ako je u nešto u njega uloženo, razumijete, da nešto vrati. I što je najtragičnije, ja sam tražio samo nešto što sam ja uložio, čak nisam tražio nikakav profit. I evo, mogu vam reći ekskluzivno, ne veselim se tome, dobio sam sve one prve presude, imaju još neki postupci oko njega, znači govorimo samo o njega, nemam s nikim nego sa njime, koje sam, ne ja, jer ja nisam sudionik, nego osobe koje prenio sam ja na sina, sin na druge osobe su dobili taj spor protiv... Ono što vam Bad Blue Boys zameraju je što suviše... Da vam kažem jednu stvar, naravno kad ovako netko sluša može biti iziritiran. Ali niti vi niste se rodili na srpskoj televiziji, vi ste radili negdje prije neki drugi posao. Tako i ja sam prije Dinama radio neki drugi posao. I sad što nastanu neke stvari iz vremena kad ja nisam radio ovaj posao, onda vam... Vi ste pre čak je bili jedan od nekih utakmica ste vodili navijanje Bad Blue Boysa. Da, ja sam iznikao iz Bad Blue Boysa, ja sam inače bio, pa zato su moje tako jake veze sa srpskim ili jugoslavenskim fudbalom. To je ono što vam oni zameraju. Ja čitam njihova saopštenja, kažu ne može biti na čelu Dinama čovek koji toliko hvali Beograd. Čovjek koji govori da je Jugoslavija bolja, a to je njihova formulacija, nego sve ove naše vlastite države. Sve sam ja to govorio jer je to istina, to je moje mišljenje. Ja imam pravo na svoje mišljenje. I vidite sad apsurd. Ajde sad da se vratimo na ovu izjavu. Tako je, vi ste mene pitali, Znači, to je bila izjava koja je bila, ja ne volim da koristim grube reči, ali rekli ste da
da je ministar Jovanović predodređen u svojim krvnim zrncima da mrzi sve što je srpsko. To je citat. Istina je to sve, ja to ne mogu lagati, ali je isključivi cilj povrijediti njega. Jer je on toliko povrijedio mene, moju obitelj, cijeli nogomet. Njegove izjave kad je došao za ministra su zastrašujuće. One su isključivo ideološkog karaktera i ja sam nespretno došao u rizik da sve u životu što sam stvarao, što sam radio i gradio prijateljstva, da se sad moram ispričavati. Ali nemam se zašto ispričavati. Ja i dalje ostajem da sam osobno htio, želio i da je to ispalo nespretno povrijediti tog čovjeka. Jer on je toliko prije toga povrijedio mene da sam ja jednostavno pukao i nisam znao više kako bi povrijedio, pa je to ispalo nespretno. Inače da vam kažem, kao što imam večeras večeru sa tih desetke prijatelja iz Srbije, moj prvi posao u životu je bio u Srbiji. Znači ja sam završio gimnaziju i sa 19 godina sam postao komercijalni predstavnik za Hrvatsku košarskog tekstilnog kombinata Zaječar. Ja sam 6 godina bio predstavnik KTK Zaječara za Hrvatsku. Moj stariji brat Stojan Mamić je igrao za Kruševački Napredak kad je Kruševački Napredak igrao prvi put u Europi. Znači tamo je bio onaj čuveni Rajković, štoper iz Zvezde, Karamarković koji je otišao u Partizan, pa Simović koji je otišao u Hajduk, pa Pešić koji je otišao, u Partizan i u Zvezdu, a igrao je moj brat, tata od našeg današnjeg igrača Čopa Dinama, igrao centarfora i jedan Juričko štopera. A sjećam se Merima Kruševac, bila pojam tvrtke i Rubin hotel. Tako da ja imam davne veze, ali to nema veze. Ja sam kozmopolita. Ja samo volim dobre ljude. Evo, u subotu, danas tjedan dana, moja kćer, koja ima 18 godina i moj sin, su bili ovdje u Beogradu na svadbu Marka Vjetrovića, bivšeg direktora Partizana. Ja bi isto bio i moj brat Zoran, da taj dan nismo imali utakmicu. A vi govorite da se najbolje provedete u Beogradu? Pa čujte, vi ste Srbi i Bosanci nezamjenjivi. Znači to kakav vi humor imate, kakav vi, za vas je vrijeme stalo. I šta god mi mislili i o čemu god mislimo, nitko se ne zna bolje zabavljati nego što to rade Srbi, što to rade Bosanci i nitko nije gostoljubiviji od vas. Vratimo još samo na još malo ove neveselije teme. Zanima me kako s tim vašim stavom, recimo, u Zagrebu. Recimo, bili ste jučer na sahrani hrvatskog teroriste Zvonka Bušića. Ja gledam slike tamo. Bili su Tomislav Karamarko, predsjednik HDZ-a, Miroslav Tuđman, Vladimir Šeks, Thompson, vi. Šta ti ljudi, kako ti ljudi, odnosno da li vam nešto kažu kad govorite o odlasima u Beograd sa takvim zadovoljstvom? Kako u takvom društvu vi gledate na... Kako oni gledaju na vas? Trebalo bi nam puno vremena, ali moram nešto intervenirati. Vjeruj mi, prijatelju mladi, na sreću mlađi si od mene, volio bi sve bi dao da se vratim u tvoje godine. Znači, Zvonko Bušić nije terorista. I neću polemizirati da vam kažem. Nećemo postavljati bombe, u presudi, ma to može biti tako jer je moderno, mislim, on je presuđen. Dobro, nećemo o tome, nije to tema. Ali hoću odgovoriti, zašto ne bi odgovorio? Ja sam došao na njegovu sahranu i s time sam ponosan. Jer je on želeći i maštajući moju domovinu u kojoj ja danas živim, on je oteo zrakoplov iz kojeg je želio svijetu skrenuti pažnju da baca letke, da bi se trebalo neka sloboda, demokracija desiti na ovim prostorima, da bi Hrvatska trebala imati državu. Pa ja ne mogu tog čovjeka ignorirati. Ja njega nikad u životu nisam vidio. Ja sam se njemu došao pokloniti. Znate, ja jako volim moju Hrvatsku. Ali ja nisam nacionalista, ja nisam šovinista. Ali vi nemate pojma... Da li vi ako volite Hrvatsku... Ja volim sve ljude, ja volim Njemce, Francuze. Moji kriteriji u životu. Postoji samo dobri i loši ljudi. A to hoću da vas pitam, zašto je to u suprotnosti? Zašto je to u suprotnosti da vi volite Beograd i da budete... Pa to je žalosno. Vidite, recimo, primjer, ja baš zbog toga što sam govorio kako je Jugoslavija najljepša zemlja bila na svijetu. I onda obrazlagao argumentirano zašto to mislim i to mogu obrazložiti pred kome god hoćete, doći na Hrvatsku javnu televiziju i objašnjavati zašto to mislim i misliti šta su mane toga odnosa. Ja imam po svim fasadama grada Zagreba, to su tisuće grafita, Mamiću cigane, Mamiću Srbine, Mamiću četniče. A vidite, s pravom mi vi postavljate pitanje i
drago mi da ste postavili, da razjasnimo onima koji su možda izmanipulirani ili ne znaju pravo stanje stvari. Ja poštujem i volim srpski narod, razumijete? A u mojoj državi, tamo gdje sam domoljub jer volim svoju državu, volim ju više od svega, tamo me nazivaju četnikom i Srbinom samo zato što kažem da poštujem srpski narod, da poštujem srpske sportaše. Naravno, to se radi o manjini. Vi Srbi morate znati da ste u Hrvatsku strašno dobro došli, strašno dobro došli. Ja se veselim kad vidim Srbe po moru, da su naše more ljetovališta puna Srba. Prema tome, samo dolazite čim više, napravite što veći standard i bolji u Srbiji, da bi mogli još više kod nas potrošiti. Želim da dođu i vaše tvrtke na naše tržište, da se izbore za vašu poziciju, kao što ste vi ugostili i naše tvrtke. Ja znam ovdje mega tvrtke od Tedeskija, od Todorića, od ne znam drugih poduzetnika koji ovdje na tržištu su dobro došli i rade. I ja mislim da je to jedini put. I nemojmo zbog toga, zbog radikalne manjine, a ona je u mikronima prašine. Zapamtite, u mikronima prašine nisu niti Srbi, niti Hrvati, niti Bosanci, niti nitko drugi nije u sukobu. U sukobu su radikalne manjine i naravno političari koji su u datom trenutku za mračne ciljeve određenih sila, ali o tom drugi puta. Je li jedini spas Mišel Platini non stop nekako potencira to obnavljanje Lige regiona, kako se to danas politički korektno kaže, bivše Jugoslavije. To je jedini spas za ovaj klubski fudbal. Ovdje klubski fudbal čini mi se da je u priličnom rasulu, kako kod vas, gdje ste vi prvak svake godine, ovdje gdje je Partizan. Ja sam među prvima, između ostalog zbog toga sam napadnut od tih uvjetno mojih navijača, jer sam ja među prvima na prostoru bivše Jugoslavije zagovarao regionalnu ligu kad niko nije uopće smio prozboriti riječi o tome. Pa jer je to bilo jedino normalno. Jer mi smo... A zbog čega sad? Jel to može da se uradi sad? Pa može se, iako ću vam biti moglo bi se napraviti lijevom rukom i bilo bi dobro kad bi mi imali sposobne vlasti u svim republikama, što mi nemamo. Jer nama naše vlasti nisu omogućili da mi naš proizvod, nogometnu igru, možemo proizvoditi kao bilo koje, kao Knjaz Miloš, kao Simpo Vranje i da imaju pravo, ustavnu kategoriju da rade i da ne može netko doći u tvornicu i maltretirati radnike i reći napolje to je naše, to nije vaše. A to se nama na stadionima dešava, da huligani dolaze i da maltretiraju sve, i dobre gledatelje, da maltretiraju igrače, da maltretiraju rukovodstva, da vređaju protivnike, i dok se huligani ne suzbiju u svim republikama, nema uvjeta za regionalnu ligu. Ali po svim osnovama, sportskim, gospodarskim, ona je apsolutno neminovnost. Moram biti sad malo i sebičan, baš zbog moje providnosti i zbog moje sposobnosti i onda nekih ljudi koji su me pratili, Hrvatskoj lizi danas ne treba regionalna liga. Hrvatska liga je danas ide velikim meteorskim koracima napred. Ona se prilično uredila. Ovo sa smanjenjem lige na 10, pa smanjenje druge lige na 12, odnosno sljedeće godine na 10. A složite se da su i u Hrvatskoj, sad ne znam tačno u Hrvatskoj, ali većina klubova i u Srbiji, u svim zemljama u regionu, blizu bankrota. Je, pravo ste. Iz ljudske gluposti, jer smo mala tržišta, znači sve kompanije koje su u Hrvatskoj su i u Srbiji, u Bosni, u Makedoniji, u Crnoj Gori, sve banke, pivarska industrija, automobilska industrija, osiguravačka industrija, i oni kad bi bili jedno tržište, pa televizije, onda bi oni imali interese da u nogomet ulažu marketinški, a ovako kad smo mala tržišta razvijeni... Pri kraju smo emisije. Današnja vest je iz naših dobro obavještenih tabloida da su ruski oligarsi zainteresovani za kupovinu Zvezde ili Partizana. Šta mislite, da li se isplati privatizovati takve klubove? Da li Zvezda i Partizan, Dinamo i Hajduk mogu biti uspješni kao privatni klubovi? Ja čestitam svakom čovjeku koji hoće uložiti u ovakav nogomet kakav je na našim prostorima. Prema tome treba crveni tepih staviti ko želi. Ako postoji? Ako postoji. Ja pretpostavljam ako postoji, onda da bi kupili Partizan i Zvezdu isključivo njihov brend. I taj brend puno košta, a ima mnogo Rusa, Ukrajinaca i drugih svjetskih, ali pretpostavljam kako je Srbija naslonjena na taj prostor, koji bi za to da budu vlasnici Zvezde platili, bez obzira ili to ima ekonomski interes ili ako ne, jer im je to prozor u svijet uopće da se... Mislite da je Zvezda i dalje brend u Evropi? Čudo.
i Zvezda i Partizan, ali nek se ne naljute nikakve. Ja sam trenutno možda bliži u posljednjih nekoliko godina sa ljudima iz Partizana, iako je Džaja moj pojam i Cvele i tako dalje, ali Zvezda je sigurno najveći brend sa ovih prostora, iako i Dinamo sad još malo pa ćemo i prešišati. Samo mi za kraj recite prognozu za sutra večer, šta očekujete? Pa ja očekujem kao navijač hrvatske reprezentacije da Hrvatska ne izgubi. Bilo bi pretenciozno doći u Beograd i reći mi ćemo u onoj mojoj izjavi kao plitak potok pregaziti, zato što je to utakmica gdje će biti pristup jedne i druge momčadi fantastičan. Ja bih volio da bude dupko pun stadion, to daje jednu dodatnu atmosferu. I što Bog da. A čujte, incidenata neće biti, osim toga vređanja, nažalost, na kojeg smo se mi svi na ovim prostorima navikli, koji je dio folklora, ali na to se ne treba obazirati. Teren je mjesto gdje sportaši prije utakmice i poslije utakmice trebaju biti zagrljeni. Ako se sjećate, utakmica u Zagrebu, bez obzira što je Srbija izgubila, je završena na jedan veličanstven način gdje su se igrači okupili zajednički na terenu, izgrlili, izljubili. To je bilo divota za vidjeti. Ja želim i to sutra vidjeti u Beogradu, bez obzira na rezultat. Gospodin Mamiću, vreme je brzo proletelo, kraj emisije. Hvala vam što ste gostovali u emisiji Oko na Radio Televiziji Srbije. Hvala vama što ste me ugostili i što ste mi dali priliku da oni koji su možda bili zavedeni nekakvom mojom jednom interpretacijom moje izjave su pomislili nešto drugo, ali veliko poštovanje svim građankama i građanima Republike Srbije. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji, ostanite uz RTS i verujte našim očima.